kolegice Teja i Livija. I prvo ćemo se malo razvibati, a onda krećemo plesat. Idemo. I'm
Znači, krećemo tu sa noga. Hoćemo da vam muziku sve. Stali smo, gdje smo stali? Da te vam podsjetite gdje smo stali? Aha, sjetila sam se. Znači tu smo stali, a kiprenka. Staviš ruke tu, a nogama skačeš. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Znači ruku smo tu i samo skačemo, a ne osnovno naviš u stranu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I onda imaš veliki krug rukama da se ohladiš, kao da plivaš. I samo se kreniš oko sebe. I onda opet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Plivaš, okreniš se rukama i onda ti kažeš kiprenka. Staviš ruke tu, ideš 1, 2, aha, 1, 2, aha. I to je to. Hoćemo sve sad na muziku. Bravo pomagači. To je bilo to za naš virtualni trening i nas se vidimo uskoro. Ruke na oko. 3, 4, 5.